Novu epizodu Pijano test 2017. Evo, započet ćemo sa nekom pjesmom. Kanon. Ako niste vidjeli, zašlo je Minecraft preživljavanje sa Stelom u drugom svijetu. Pogledajte epizodu i saznat ćete. I subscribe i može za ovaj video jedan like. Samo jedan subscribe, ostavite subscribe i like. I to je to što bi ja tražila od vas. I to je to. Stela Rodić i dobit ćete Stelu Rodić. Evo ovako, ićemo sad pjesmu. Evo možemo džingl. Rekao mi je 200. Jupio sam 256, a ovo neka reklama. Evo, ako ne vidite, imamo 25 života, uskoro smo na kraju 4. levela, imamo 551 kunu i jedno ovo. Da vidimo štetu. I ostalo mi je na konavetu se I hvala vam ljudi što ste gledali ovu epizodu i vidimo se u sljedećem. Oprostite što je bila ova kratka, ali to je to. Ostavite like i jedan subscribe i napišite komentar i vidimo se u sljedećima. Ćao!